Hello mes amis, nkomeza mbifuriza mwese mukomeje gukina Toka Sport buzima kabisa, dufite amakuru menshi cyane. Igikombe cy'isi 2026 kirakomeje, kimwe cya kabiri umukino Espagne n'Ubufaransa bakomeye cyane kabisa. Tugaruka kandi no ku bihembo bya shampiyona y'u Rwanda, reka Pro League byose tukabwira uko bigiye byifashe neza cyane, ntukikwe. Tugaruka kandi no mu makuru avugwa muri shampiyona y'u Rwanda, abatanze ibihembo, abakinnyi bitwaye neza, Indemir Biteri, abakinnyi b'abana bato batanga icyizere ni bande, byose tuza kubirebera hamwe kuri Toka Sport ubuzima. Tugaruka kandi no bijyanye ku gikombe cy'isi, ku mikino yabanje ya kera, cy'amateka avuga ku bakinnyi bagiye batsinda ibitego byinshi, arateka rinde. Tugomba kumenya nuko mu bakinnyi b'abasitari isi yagize muri iki kinyejana turimo cya 2020 kwito nta umukinnyi urimo. Turaza kandi no gukomeza n'izindi prediction zivugwa, ababetinga mu hafi kabisa tubafitiye prediction match zose kabisa naza kubibona. Cyo nkubutsa rero no gukora subscribe, share, like, comment, hanyuma ukabasha kubona inkuru zigezweho cyane. Tubafite n'umutumirwa nawe muraza kumenya mu kanya. Atudereye kuri shampiyona y'u Rwanda yatangaga ibihembo rero ku munsi wa 14 rero utazamu w'ikipe ya PFC Jibril Watara niwe mukinnyi wenyine wagarutse mu bihembo by'abakinnyi bitwaye neza muri shampiyona cyiciro cya mbere mu Rwanda 2025. yari yaranahembwe mu bihembo by'umwaka ushize. Twihuta cyane kabisa, igihembo cy'umukinnyi mwiza ukiri muto utanije imyaka 21 cyatwawe na Emmanuel Form wa Al Hilal, ahigitse Bahati Clement Gicumbi FC na Adama Coulibaly bakina muri Al Hilal kabisa. Rakakomeza umukinnyi muto ufite imyaka 21. Hanyuma James Desire wa Kiyovu niwe wabaye mwizamu mwiza, ahigitse na Patience Police FC na Ibrahim Dauda wa Bugesera FC. Karuko rero byameze ko mu garide mwiza cyane. Hanyuma igitego cyiza cyabaye icyatsinzwe na Rutonesha Hellsborn wa Gorilla FC atsinda Elmelek, kikaba cyagitse cya Joseph Sak wa Mukura yatsinze Musanze FC, ndetse na Ngona Guy Herve wa Gasogi United yatsinze Tensele FC. Uwegukanye rero igihembo cy'umukinnyi watsinze ibitego byinshi Jibril Watara watsinze ibitego 18 cyangwa se Taneri Betere. Hanyuma rero abakinnyi 11 z'aba shampiyona y'u Rwanda Premier League 2025 mu izamu harimo James Desire wa Kiyovu, bamyugariro Byiringiro Jean Gilbert PFC, Ernest Al Hilal, Mustafa Mohamed Al Hilal na Baba Sengomba Elmelek. Bakina mu kibuga hagati Mhaji Madik Ken Al Hilal, Joseph Sak Mukura na Jules Elmelek. Umva ko Al Hilal niyo atwaye igikombe cya shampiyona, igomba kujyamo abakinnyi benshi cyane kabisa. Harimo abakina basatira Girumugisha Jean Claude Al Hilal, Jibril Watara APFC na Mbonyumwami Taiba Marine FC. Akaba rero igihembo nyamukuru cyatwawe cy'imodoka 15 umukinnyi w'umwaka cyatwawe na Girumugisha Jean Claude Al Hilal yo muri Sudani, yasabye gukina shampiyona y'u Rwanda 2025 ndetse iranabyemererwa bitewe nuko iwaba ari ikibazo cy'umutekano. Yafashije ikipe gusoreza ku mwanya wa mbere muri shampiyona atsinda ibitego 9. N'abakinnyi rero beza ba shampiyona y'u Rwanda akaba nta mukinnyi n'umwe ugaragaramo. 11 beza shampiyona y'u Rwanda 2025 nta mukinnyi n'umwe wa Rayon Sport ugaragaramo. Hanyuma rero Girumugisha igitero Mbonyumwami Taiba Marine FC ndetse na Mediken wa Al Hilal, Jibril Watara PFC rero na Byiringiro Jean Gilbert wa PFC bari bahanganiye uwo icyo gihembo cyavugwaga muri shampiyona y'u Rwanda. Aha tugeze rero kabisa, niba tukiri kumwe batera akantu ku dutima turahari cyane, turahabaye rero. Teraho dustika comment bati kabisa mudereze izindi update zivuga se twaguhereza izindi, kandi muri comment indi nkuru twagukoreraho kabisa update imiriro myinshi cyane
tugakomera gukomeza n'andi makuru menshi cyane zino nkuru twaza kubakorera. Rero kaba hari umukino wabaye kabisa umara iminota 203. Rero ni umukino wabaye muremure kurusha indi mu mateka y'isi. Ni umukino wari umeze gute rero? Indi mikino ifite iminota 90 bashyira n'inyongera, hashyirwaho ibisitata iminota 30 ikaba iminota 120, ariko ngo bamaze imikino iminota 203, ubwo ni nkaho ari hafi game ebyiri zari zibaye. Rero uyu mukino rero ni umukino abantu bavuga umukino wa Rubavu akenshi uba ugizwe n'iminota 90 akiyongeraho iminota mike y'inyongera, ariko mu mwaka w'igihumbi kimwe 1946 haba umukino wanditse amateka utigeze usubirwamo kugeza n'ubu wamaze iminota 203, kuvuga amasaha arenga 3. ubu mukino muremure kurusha indi yose mu mateka. Kuwa 3 Werurwe 1943 amakipe abiri yo mu Bwongereza Stockport County na Doncaster Rovers ahuriye kuri stade Edgley Park mu mukino gusubiramo wa Division Final Cup. Umukino wa mbere wari warangiye amakipe yombi yarangije ibitego 2-2, bityo amategeko rero yo mu icyo gihe asaba ko hasubirwamo undi mukino kugira ngo haboneke ikipe ikomeza. Ubwo umukino rero wa kabiri wari ugeze ku minota 90 amakipe yombi yongeye kunganya ibitego 2-2 nk'uko byari bisanzwe, hashyizweho iminota 30 y'inyongera, ariko nayo irangira nta kipe ibashije kubona igitego cy'intsinzi. Icyo gihe penaliti zari zitaratangira gukoreshwa nk'uburyo bwo gukemura imikino yanganyije, ahubwo mu Bwongereza hakoreshejwe itegeko ryitwaga play to win, bisobanura ko umukino wakomeza gukinwa kugeza igihe ikipe imwe iboneye igitego cy'intsinzi. Ibyo byatumye umukino ukomeza kurenga amasaha 3. Abakinnyi bakomeje kwiruka, bamwe bananiwe bikomeye, ariko nta gitego cyabonekaga. Mu gihe umukino wari ugeze ku munota w'123 umukinnyi wa Stockport witwaga Les Coker yatsinze igitego, ariko umusifuzi aracyanga kubera ko hari habayeho kurarira. Umukino urakomeje kugeza ku munota wa 3, ni ukuvuga amasaha 3:23, ariko amakipe yombi akomeza kunganya ibitego 2-2 kubera umwijima waratangiye kugwa no kuba ikibuga kitari gifite amatara yo gukiniraho nijoro. Umusifuzi yahisemo kuwuhagarika nyuma y'iminsi mike hategurwa umukino wa gatatu ariwo waje gukemura ayo makipe. Doncaster Rovers atsinda ibitego 4 gukomeza irushanwa. Ese iyi nkuru urumva imeze gute? Urumva ikintu kutangazaho? Nimba ubona ugeze kuri iyi nkuru tukiri kumwe, gira comment wandika. Turafite n'andi makuru menshi cyane avugwa muri Manchester United, ikipe imeze neza muri igikombe cy'isi, abakinnyi batwaye ibikombe byinshi. Turagaruka ku mukino wa turagaruka ku mukino wa Espagne ndetse na France, byose bimeze gute. Transfer zivugwa muri Manchester United nayo turaza kubibabwiraho, hanyuma turaza kubagarukira ku nkuru icukumbuye yindi ya kabiri ivugwa muri Rayon Sports mu nkuru yindi ikurikiraho. Hanyuma rero mbere ko tugenda dukurikiranaho mu kanya ku bijyanye n'igikombe cy'isi, katubanze kuri transfer ivugwa muri Manchester United. Manchester United ikaba yarangije ku mwanya wa 3 muri shampiyona y'Abongereza Barclays Premier League, yari imaze igihe cyitwara neza amasezerano ashize, ariko ko zishize yitwaye neza kuko yagarukiye ku mwanya wa 3. Rero Manchester United afite na projet yo kuzatwara igikombe cya shampiyona hateze igihinduka muri 2028, niyo projet bari bihaye. Rero Manchester United iri mu biganiro bigeze kure byo gusinyisha umukinnyi wo hagati wa Aston Villa Yuri Tielemans, no kubura abandi bakinnyi yari yarashyize imbere muri iyi mpeshyi. Manchester United rero yahinduye icyerekezo nyuma yo kunanirwa kubona Elliot Anderson na Matheus Fernandes n'igikorwa cyo kugura umunyabrazil Ederson wa Atlanta, kikaba rero cyarasubitswe nyuma y'uko tubashije gutsinda isuzuma ry'ubuzima. Nubwo Manchester United irimo iragura abakinnyi afite imyaka iri hagati ya 22 na 26, Tielemans imyaka 29 ni umwe mu bakinnyi ikipe yemeye ko yemeje kwerekeza bitewe n'ubunararibonye afite. Rero iyi nkuru ivuga ko Aston Villa ishobora kumurekura ku mafaranga ari hagati ya $35 na $40 z'amapawundi, mu gihe biteganyijwe ko isuzuma ry'ubuzima rye rizaba ku wa kabiri.
Manchester United rero mu gihe cy'amatransferi rimwe na rimwe iyo harimo mondial amakipe menshi, niyo mpamvu transfer nyinshi ziba zigiye zicecetse, nyinshi zigura mondial imaze kurangira. Nyuma rero twongere tugaruke no kuri mondial mo gashya mbere ko tujya kuri match ya Spain ndetse na France ku mateka ya mondial arusha Messi na Mbappe amateka Justin Fontaine umwami w'ibitego mu gikombe cy'isi. Mu gihe abakunzi b'umupira w'amaguru ku isi yose bakomeje gukurikira irushanwa ry'igikombe cy'isi cya 2026 amazina nka Lionel Messi, Kylian Mbappe, Harry Kane na Erling Haaland ari kugwa cyane mu rugamba rwo kwegukana igihembo cy'uwatsinze ibitego byinshi bizwi nka Golden Boot. Nyamara hari umugabo umwe wakomeje kugorwa no kwegera amateka ye, uwo ni umufaransa Justin Fontaine, kugeza ubu ufite agahigo ko gutsinda ibitego byinshi mu gikombe cy'isi kimwe, aho yinjije ibitego 13 mu mikino 6 mu mwaka w'1958. Igitangaje kurusha ni uko aya mateka atanditse yambaye inkweto ze bwite mbere y'irushanwa, inkweto ze zarangiritse bituma rero mugenzi we amusigira izo gukina, ari nazo rero yifashishije atsinda ibitego byose. Si ibyo gusa kandi Fontaine yari anitezweho kuba umukinnyi ubanza mu ikipe y'Ubufaransa, amahirwe yayabonye nyuma y'uko umwe mu bakinnyi bari babanje gukomereka cyangwa kugira imvune, ibintu byamuhaye umwanya wo kwigaragaza ndetse ahita yandika amateka atarigeze asibwa kugeza mu magingo aya. Nubwo ari watsinze ibitego byinshi muri iryo rushanwa, icyo gihe nta gihembo cya Golden Boot cyari cyaratangijwe na FIFA, ahubwo ikinyamakuru cyo muri Sweden cyamuhaye imbunda yo guhigisha Rayfaro nk'ishimwe, aho cyanditswe umurashi udahusha. Imyaka rero irenga 65 ishize nta mukinnyi n'umwe urabasha kurenza ibitego 13 by'uyu mugabo mu gikombe cy'isi kimwe kuva mu mwaka w'1993 gusa nibwo wabaye umukinnyi watsinze ibitego byinshi muri iri rushanwa, byanendeje ibitego 6, ariko nk'irushanwa nzi kuba uwo Mumel Betero tuvugana banibeshye Messi afite ibitego 9 arimo atari ibitego 8. Urumva rero ko uyu murashi arenze cyane, atsinze ibitego bye 13 kabisa adakorwaho, umukinnyi w'umurasta cyane muri Acre mu Chile. Ukomeze tuba tuza ngaha utarakora like, share, comment. Ufite ikibazo kimeze gute? Ufite inda y'umujinya? Tugeze ugomba gukubitaho akarayiki, akarayiki bitaho dutima bati turi kumwe meze gutya, cyangwa se comment ati tugushyirireho iki ni ikibona twakongeramo mu kanya se cyangwa ku nkuru ikurikiraho. Tugaruka kuri Champions League qualification nayo mbere ko tujya kuri match ya Espagne igikombe cy'isi, babanje kubabwira kuri qualification zihari uyu munsi, ndetse kadore kuri result zabaye ku munsi w'ejo, ku mikino yabaye ku munsi w'ejo muri qualification. St. Petersburg yangejeje kimwe na Dinamo Moscow na Hradec 1-1, Kotsa itsinda Guika 2-0. Uyu munsi rero ya match nazo zindi zihari kuri uyu munsi, Kups iraza kubikina na Valladolid saa 11, Inter Club iraza kubikina na Real saa 12, FC Iberia ikina mu gihe cy'umukino iraza kubikina na Flora saa 12, mu gihe Liga FC iraza gukina Art Armenia. Amakipe akomeye rero akaba nta match zari zikomeye muri ntoza muri shampiyona kabisa ya qualification ya mondial. Nta mikino ihari ikomeye ya CAF Confederation Cup hari, ni UEFA ihari, iri mikino izo kuba rero bitoramo uzajya gukomeza kuri Champions League. Twigarukira neza cyane tugaruka neza cyane kandi na
mondial 2026 demi finale ikipe ya Espagne ndetse n'ikipe ya France zo kuba bimanuka uyu munsi ku isaha saa 3 ku isaha yo mu Rwanda ndetse ku isaha saa 2 ku isaha y'Kinshasa ku isaha saa 8 zaba ku isaha yo mu Bugande ndetse no ku isaha saa 8 ku isaha Tanzania. Match ikomeye cyane kabisa kuba itangira ku isaha saa 3 za Kigali mu Rwanda. Ni umukino zo kuza kuwukomeza ku itariki 10 z'ukwa karindwi izakuza kubera kuri Stadium 88 Stadium Arlington Texas muri Amerika. Match izakuza kuba ikomeye cyane, iza kuba ihuza France na Espagne ya Mbappe ndetse na Mbappe w'Ubufaransa ndetse na Lamine Yamal ku ruhande rwa Espagne. Prediction ndetse n'amakinnyi bari buze kubanzamo byose imare ikivuga nakira ndaza kwakira mu kanya mugenzi wanjye nawe amwita Nepo dushimye mu bicu giye niko njya mwita mu gihe kiri kwitegura kubaza katwe twandikura mbere ko tujya kuri abashobora kubaza kuba babanzamo. Turahera ku mikino yabahuje baheruka gukina. Kaduhere ku mikino yabahuje duhereye ku myaka yo hasi. Hari muri 2008 Espagne yatsinze 1-0 France. Hari 2010 ari na cyo gikombe Espagne iheruka cya mondial yatwaye, yatsinze France 2-0. Spain yatsinze France 2-0. Hari UEFA European Championship cyangwa se Euro 2012 Spain yatsinze 2-0 France. Igikombe cy'isi cya 2014 France yatsinzwe 1-0 na Spain. 2012 Spain inganya 1-1 na France. 2014 France itsinda 1-0 Spain. 2017 Spain itsinda 2-0 France. 2021 Ubufaransa butsinda 2-1 Espagne. Hanyuma 2024 Ubufaransa butsinda 2-1 na Espagne. Hanyuma 2025 Espagne itsinda France 5-4 kuri penalty shootout. Akaba rero imeze mu mikino yagiye ibahuza. Mu mikino nk'itanu heruka Espagne yose gukina ndetse na France tubibukijemo. France iheruka gukina na Maroc itsinda 2-0. France itsinda 1 Paraguay. Hanyuma France itsinda 3-0 Sweden. France itsinda 1-0 Norway. Hanyuma mu matsinda France yatsinze kandi Iraq 3-0. Hari mu matsinda France itsinda 3-1. Hari mu matsinda rw'urugendo France yagezeho mbere ko igera muri kimwe cya kabiri karukoro byagiye bigenda. Hanyuma rero urugendo Espagne nagiye ikora mbere ko igera nayo kuri kimwe mukino kimwe cya kabiri bakiri mu itsinda bari mu itsinda groupe H. Espagne yanganyije 0-0 na Cape Verde umukino wa mbere murabyibuka. Espagne itsinda 4-0 Saudi Arabia. Espagne itsinda 1-0 Uruguay byari bigoranye cyane. Muri round ya 32 Espagne itsinda 3-0 Australia. Hanyuma muri round ya 16 Espagne itsinda 1-0 Portugal ku mukino wari ukomeye cyane. Umukino w'ejo bundi wari ukomeye cyane. Espagne itsinze Belgique ganse Ababiligi ibitego 2-1 ari wagejeje muri kimwe cya kabiri. Se uyu mukino uraza kubona gute muri uyu minota rero igiye gukurikiraho byose ni ugukomeza tugakujya tukareba. Hanyuma rero uramukiza ngaha ni ukuba umaze gukora like, share, comment, subscribe, ugapostia kuri status zawe WhatsApp, Instagram, TikTok hose. Toka Sport ubuzima kabisa turahabaye neza cyane. Akora cyari byiza ashikora. Hanyuma rero umutoza wa Espagne akaba ari Luis Fuente. Hanyuma France Didier Deschamps akaba ari waza kuba
habaye neza cyane ku ikipe y'igihugu ya Espagne. Hanyuma rero probably line-up abakinnyi bashobora kuza kuba babanzamo, probable line-up, hanyuma possible line-up yo ntabwo iraboneka niza kuboneka, nayo twayibahaye hafi cyane. Hatagize igihinduka abakinnyi bashobora kubanzamo baza kuba bakina systeme 4-2 ku ruhande rw'Ubufaransa, ni 4-2-3-1. Mike Mignon aza kuba ari mwiza wambaye nimero 16. Hanyuma ku ruhande rundi rukurikiraho haza kuba yambaye umusore nimero 5 akina ikipe ya FC Barcelona yitwa Jules Koundé. Umutima defense araza kuba afatakanya na Dayot Upamecano nimba ntibeshya akina muri Bayern Munich nimba nibuka neza. Hanyuma ikigenza wa Arsenal William Saliba yambaye nimero 17 nawe aza kuba ahabaye neza cyane. Hanyuma kuri gatatu aza kuba akina umusore wambaye nimero 3 yitwa Lucas Digne. Hanyuma mu kibuga hagati y'abakinnyi baza kuba bari Emmanuel Kone, Adrien Rabiot nimba ntibeshya akinira ikipe ya Paris Saint-Germain. Ousmane Dembele ku ruhande rumwe akina nawe muri Paris Saint-Germain yambaye nimero 7. Michael Olise umukinnyi umeze neza cyane kwitwara neza cyane kabisa mu kipe y'Ubufaransa nawe ujemo vuba aba yambaye nimero 10 akina ikipe ya FC Bayern de Munich yo mu Budage. Desire Doué araza kuba hari nahabaye cyane yambaye nimero 20 akina ikipe ya Paris Saint-Germain yo mu Bufaransa. Kizigenza Kylian Mbappé Lotte yambaye nimero 10 akina ikipe ya Real Madrid mu gihugu cya Espagne. Akaba rero ariko biza kuba bimeze neza cyane, rero akaba ariyo abakinnyi bagiye ku mukino bagiye ku itariki 9 z'ukwa karindwi 2026 France ihura na Maroc. Abo ngabo ari abakinnyi barimo probable line-up. Hanyuma ikipe ya Espagne iraza kuba iza kuba umukino uza gusifurwa na Ivan Barton. Mwizamu hatagize igihinduka mwita Unai Simon yambaye 23 umukinnyi wa Espagne. Uyu mukinnyi ni umukinnyi ukomeye cyane kabisa, hakaba harimo amakipe menshi, abakinnyi benshi yagiye arisha benshi. Unai Simon yarishiye benshi nk'abadozi abakinnyi ba star cyane mu izamu rya Espagne yagiye itunga cyane. Unai Simon aza kwambara nimero 23. Mbere yuko dukomeza baraza kuba bakina systeme 4-2-3-1 se baza kuza kuba bayihindura. Hatagize igihinduka Mike Cucurella Chelsea akaba rero aza kuba yambaye nimero 24. Emerick Laporte araza kuba yambaye nimero 14. Hanyuma Kubarisi 22 umutima defense akina FC Barcelona. Pedro Porro aza kuba yambaye nimero 12 nayo ntiyakina ikipe ya FC Barcelona. Fabian Ruiz aza kuba akina mu kibuga yambaye nimero 8 ntiyakina akina Paris Saint-Germain. Nimero 16 Rodri kutoka mu ikipe ya Manchester City. Nimero 16 Alex Baena yambaye nimero 15. Hanyuma Dani Olmo yambaye nimero 10 akina ikipe ya FC Barcelona. Hanyuma Lamine Yamal araza kuba akina ikipe ya FC Barcelona yambaye nimero 17. Hanyuma Mike Oyarzabal araza kuba yambaye nimero 21 kuri attack. Hanyuma rero akaba rero umutoza wa Espagne ni Luis de la Fuente. Hanyuma Ufaransa coach ni Didier Deschamps. Aba bakaba bakinnyi rero bari buze kuza kuba babazamo ku ruhande rwa Espagne ndetse n'Ufaransa. Hatagize
hanyuma rero ikipe ya Espagne kuri bench nk'ibisubizo za kuza kwifite kuri bench hatagize icyaza guhinduka nka bench ya Espagne ashobora kuba ari David Raya wa Arsenal, Mike Pubil France, Alice Grimaldo, Eric Garcia, Marco Llorente, Mikel Merino Arsenal atsinze ibitego ejo bundi nimba ari bibiri akaba yaratije gutsinda muri ibitego avuye kuri bench. Ferran Torres, Gavi, Jeremy Pino, Joe Garcia, Nico Williams, Martinelli, Martin Zubimendi Arsenal, Pedri, Victor Munoz na Borja Iglesias. Ku ruhande rwa France araza kuba hari Arthur Axel Witsel akina muri Borussia Dortmund yo mu Budage. Romelu Lukaku Menamu akina mu makipe nka Manchester United, Everton, ngo ari mu Butaliyani araza kuba ahabaye cyane. Hanyuma sorry navuze bench ya Belgique kandi ngiye kuvuga bench ya France agiye bamenamo Makaku, Lemanamo Lukaku. Hanyuma rero France ari igihinduka abakinnyi ishobora kuba ifite kuri bench. France iraza kuba ifite Brice Samba mu izamu umwirabura nk'ibisanzwe, Malo Gusta, Tampolizi Rubalo araza kuba nahabaye cyane, Tchouaméni utoka muri Real Madrid, Marco Thuram araza kuba habaye umwataka nimero 9, Barbe Barcola nimero 12 akaba ari umwataka Paris Saint-Germain n'ikipe y'u Bufaransa. Ngolo Kante midfielder nawe bitazidinuka yaba ahabaye kuri bench. Ibrahim Konate toka Liverpool Premier League na Zaire Emery Paris Saint-Germain. Hanyuma Lucas Hernandez ni 21, Mateta ni 22, Robin Reisa ni 23, Ryan Cherki kutoka Man City ni 24 midfielder. Hanyuma Akut na 25, Maxence Lacroix araza kuba habaye nawe kuri nimero ze 26. ariko bimeze rero prediction yanjye Espagne ishobora gutsinda n'ubwo France baba amahirwe gutsinda cyane, Espagne nta mahirwe menshi yahabwa, cyangwa se match ikarangira 90 ari draw, hanyuma akajya muri extra time ya penalty nta buryo bimenya, Espagne igakomeza ijya finale ihura na Argentine, hanyuma France ikaba izatwara umwanya wa 3. nuko mbona iyo ngiyo niyo prediction yanjye. Ciao, hasta la vista, naho utaha kuzindi update zigiye zigezweho.